Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 5. Agtalag ka ni Apo Diyos iti amin apakabuklan ti pusom, kat saan ka nga agtalag iti kabukbukudam apan nakaawat. Ngam ket di bigbigam ni Apo iti amin nga addang mo, kat iso ti mangisoro iti nalintag apagnaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Madama ti pariper mo ita, pari Wilfredo. Un pare, hanggang may na makapadismaya. Nay, apay akasta ti saong paray. Kat adubot ti apit mo ita. Agpaiso. Ado, tinaapit ko ita. Sana kasi di naglabas. Hanggang kitday, ay makapaawan ganas. Nay, anya makapawan ganas. Apay may paray. Di kakit agyaman, taado tinaapit mo. Sana kas kanyak. Nakapoy ti apit ka, ta tinipid ko ti abono nga ingkabil ka. Ay, kasanumat nga main. Nagbabati presyo da. Apay manuaya ti may sakilo nga irik ita paray. Ay, 15 pesos laeng. Ay na, dawatin dalatan no kasta apresyo paray. Huwag nga ron paray. Isong awan matlaang serbe, ti adu arigat tayaw aman nalaw na. Apay akas ladi kamot makapangan lakay. Naimas makisidaon tayo ah. Wanyag pa iso tatang. Kat no nagmayat ti panangan nyo. Nasakit tinakam ka. Nagbabalaang ti presyo ti pagay tayaw ngayon lakaw. Ala, maan kakit di lakay. Amang ano inton sumarunong nga apit, kat ngumaton ton ti presyo. Ay, saanan ang mapasamak dayta? Ti amok ang umat nga to paikit day, kat dagiti gagatangin. Ngam ti presyo ti rek, ay, awan lat amukaw. Saan tayo ang maawanan itinamnama lakay? At dantung matla ang panagbaliw ti presyo. Husto ni nanang, tatang. Nangro na ita. Tasidegan ang masukatan ti nakatugaw. Kat ipatungpal na apabor para kadagiti mannalon. Nay, papanam nga ikakasimon. Si kagayam bilay. Adda ka man dito'y kalsada no kasto'y amumalag. Ay katuna, umayak met umangsab iti presko nga angin. Aha, ti ko na mo may kaman agkalapay ni ti baro adamag. Si kamot kakasimon. Kaslay bagbagambetin at chismusa. Si katinang ibagaday ta, saan na siya? Kahit sa dinungay nga ron ti papanam. Mapanak ba ni balay da pari Wilfredo? Apay, adda ka di sakit na anak araw. Ay awan, si kamot bilay. Mapan ko lang magkainistorya. Mas daawak man iti daydi akong parem. Kanayon anak ka mirugrog. Sakit kanayon payakas lama ka ungungot ti rupa na. Ay, kwa bilay, panawan ka pa'y. Kunay, mumalumay. Ay madamdama pa'y kakasimon. Ado pa'y ti padamag kukun ka. Agsapol ka lagan, ti sabali a pakiinistorya bilay. Adapay papanak. Ay na, ay nagsaya atay. Pinarwarda mo gaya mo tinanom dito irigasyon. Ay, awan pare Simon. Nay, apay ang nagsinaay ka paray. Awan pare. Un gayam, kaano ka ang mangruging agpara daw? Ay, diyak amok pare. Kasla maup-upayak paikit din. Saan paray? Saan mo't nagpapadatiyal daw? Pare. Pandan tumo ila panagbaliw ti presyo, ti pagay. Ay, dumtang pa'y nga tadayta. Ay, unay kalaki din na ya paray. Adda ka asay ni Apo Diyos. Saan tayo ang mauwanan? Tinamnama. Sige pare, panunutek nga raw. Naragsak kayo, ananang. Ay, siyempre, Luisa. Nalokoy kumatla ang ti ama nga agtalon ita. Milagro nga rod, ananang. Wan, pagyamanak mata ni Pare Simon.
Taiso pa'y tinangal-alo ko'y kanitatang mo nga agtalon. Nasayahat nga rod nanang, tanagbaliw ti desisyon ni tatang. Napanunot na matlaang at ipagsayaatan. Kan sikati may sa makagapon no apay, anak. Ha? Napanunot na amadamapay ti panagad-adal mo iti kolehiyo. Nanang? Saan namot akayat kagsardeng ka iti panagadal mo, anak ko? Nang runa kat sikati buridag. Di na kayat anak kakaasin to ti panagbiag mo. Di kay madanagan nanang. Ta ipamaysak ti agadal. Igaud ko ti agadal. Day, si kamot Wilfredo, naggapuam. Ijay talon Belain. Ne, naguray ka. Ah, Itala ang makitak analawag tarupam. Apay ka, day? si kamat Belain. Tila matmadlaw mau. Saan man, Wilfredo? Talaga anaranyag tirupam ita. Kayat mo amaamuan ti agpaysaw. Ay katuan nangabak ka kadi iti huitan. Ay, saan? Apay nga rod anaragsak ka. Gapaw, tanagpipintas ti kapagayak. Nagmamayat ti dawan dagiti pagay kaw. Kasta ka, day. Ay na. Masirsir matakaw ti napintas nga apit kaw. Tay kunada nga road. Saan mo pa'y abilangan tay pilk no saan da pa'y anapisan? Na, saan ka man ako muntra? Day tamatla ti paglaingam. Apay masuron ka ngay. Katagpay sumati bagbagang. Ay na, makapadanag matday ti abagyo, nanang. Huwag nga ron, anak ko. Sapay kas na pigpigsaan na mutang. Talaga apumigsa da ito'y abagyo, nanang. Ay, makapadanag mo't na ito'y bagbagam. Kat isungot tinangag ko iti radyo. Intun tumama iti dagat ti mata ti bagyo. Iso day jayon ti kapigsana. Ay, makasyan na kaming apaw. Makapadanag talaga. Ngamin, dito'y probinsya tayo ti may sa sentro ti bagyo. Bakal, mapanak ijay talaw. Ay, saan lakay? Kas makita mo, napigsa ti angin kanto daw. Ay, Wintatang, saan kayo namapan? Signal number 4 ti bagyo. Amangan pa'y numaitayap kayo no agpilit kayo arumwar. ngamdag iti pagay kaw. Inakitaan, ang mga nadapasdan. Ay, saan ka, Arumwar? Saan mo nga isarsarak ti karadkad mo? Ang sasaran mo butin di panagsyat mo, paray. Ay, saan ko na maramanan ti arak, paray? Ay, nasakit. Dinakam kaw. Naplan siya namin pinsan ti kapagayak. Ay, saan kaw? Ama pagnumaran pa eh. Ay, awan mabalin tayo, paray. Saan tayo mo't ang malapdan ti bagyaw? Una, hanggang nagpintasan ti takder ti agdaw-dawa pa'y apagay me. Ay, di namatla na uray amat ang kanan ko ma. Saan tayo ang mabalay na surwan ti bagyaw, paray? Awanan pare, kasanupay dagiti nagastos ko ti panagtalon ko ngay. Ay, saan ko amabayadan? Sapay inutang ko dagiti ay. Ay, kwa, paray. Saan ka masumpatan iti dayta? Langarod pare, uminom tapay. Saan lang mo't asiksika tinadadaulan? No di ko't amin tayo. Naimbag ka na kayo paray. Tasan nyo nga inutang ti pinagpuunan yaw. Hanggang kami kat, ay na, inutang amin. Ay, sapay kat dakkel ti interes na. Iso nga awanan paray. Naawanan ako iti ganas nga agbiag pa'y. Ay, saan ka kumangagsulit ti kasta, paray? Kabayatan nga umang-angas tayaw. At dalat tanamnama. Nasaya at sinurot ka dito'y bodega, lakay. Sa bali nga minti parparik na kanyak nga aramidam. Ikat, anya day taabuting igam mo. Awan day tao eh. Kitahag man. Itat mo kanyak Ay. Pistisidyo.
Wen! Agbagtita kaon! Ay, jak maaklaon, anadadaal dagiti mulak apagay. Agmalmalasak at talaga iti biyag, Beatrice. Isungaitin mo kanyak data. Iti kasta, maagasan ang tisakit ang marikriknak. Saan ka ko mga agpailuyos na tiriknam? At danto manan sa bali agundaway apan agtalon mo. Pangaasim lakay. Lawlawagam day tapanunot mo. Gaputa basol ti panggap mo nga aramidan. Nasaya at manta nakita ka dito'y talipapa, Beatrice. Si kamat gayam Belen, apay ka day. Apay akas din nila kay Mau. Idi kasarsarita ki din namin saan nga tagtagaray. Ay, pasensya amon. Nasakit tinakam na iti pan nakaperde ti kapagayan na. Sinintir na launay. Kastagayam. Ay na, uray da kamay, na itayab ti sibubukal abubong ti balay may. Angam ti pagyamanak, saan kami ana itayab? Kaslasaan ang nasakit tinakam mo, iti dayta na pasamak. Ay na, rumbang laang asaan. Ngamain, adamot itid ni Mayor tayo kadagiti amin anapir dyan iti naglabas abagyaw. Dayta mo tinadamag ko, Beleng. Wen, Beatrice, ngamnas kan nga ipasatayo ka no ti requirements. Ay, agyaman ak, Beleng. Dayta tinasaya at ana ipadamag mo kanya. Agriing kan Wilfredo, aldawan. Tapay kumano aldawan. Kitaham da ito'y tagkabaw. Ita nga aldaw ti panangitan iti requirements iti munisipyo. Tapno makaawat tayo iti ayuda. No interesado ka, sikan ati mapaan. Anya? Ay, basit matlaagatan ti maitad ti gobierno. Saan da masukatan amin ang nagastos kaw iti nadadaal apagay. Ay, unay kamutan, kat isupay aji maitad da. Sikalatan ta si kamat ti interesado. Apay mo tinakasta ka, lakay. Ay, no saan nakla kumalinapdan ide. Ay, nasulbar ko man ti parikot ko. Ay, di kagbalin amag. Ay. Saan mo apukawan tinamnamam? Agkararag kakit di iti namarswa. Taam mo na ti sasaadan tayo. Nasaya at Manong Ruben, tanakapasyar ka dito lugar mi. Nalagip kayo nga rod, gapo iti naglabas ang napik sa abagyo dito lugar yo. Baragsakan na kaanakan, tanalagip na kami asinarungkaran. Busy ak ngamin iti farming agasawa iti lugar mi, auntie. Isumat lagayam nga asinsado ka itan Manong. Adda pa yun lugan mo asim marungkar. Ha? Di muras kami matbasit. Blessing ti Apo. Imbag da pa'y Manong. Idi, saan ka akasta? Kala at ti panagdurasyo. Ha? Basit lang, mat. Luisa anak, ingka pa'y mangisaga na iti pagsasangwan tayo. Ay, wingayam nanang, nalipatak matan. O sige, tayo nakisagana ti pagsasangwan tayo. Ayun gaya man ti. Apay akaslawan ni Uncle Wilfredo. Ay, adda dita silid may. Matmaturog, gapo iti bartek na idirabe ay. Anya? Kaslan na awananan iti kanas nga agbibiyag. Gapo iti panangdadaal ti bagyo iti agdawdawa pa'y laeng apagay na. Kastagaya man ti. Sige, kasaritak ni Uncle entun makariing. Kas makita met, Ruben. Kaslan na plancha to'y pagay ko. Awanan sir-sirbina. Agpaisaw. Adamat subsidi nga inted ti gobierno. Angam, saan mat nga umanay tapno mabayadak dagiti nagastos ka? Talaga akasta, Uncle. Adu ti dumtang adidigra. Ngam saan tayo kumamaupay? Diyak kayaten ti agtalon. Sa maysa, awan ti pagpuunak. Malagip ko, Uncle. Adan samot turod na to'y talonan. Ay, wen adda.
Iso ti pagpaspastura kadagiti kaldingkaw. Kuha, Uncle. Apay asaan mo amulaan iti kamote? Anya? Ang, Hindi man itatibunga ti kamuting kahoy, Uncle. Gaputa ado ti health conscious iti kankananda. ay, awanan ti kwarta ang magastos ko, Ruben. Dakkel tupay ti utang maitisuki mi abayar ti pagay. Ako, Uncle. Di kagdanag. Taikan ka iti pagpuunam. Oh, makitam ita. Tulungan na ka ti kaanakam. Ngam di mo pa'y lakayat. Narigat ti makautang kunamsa. Inbagamot ni Ruben. Saan nga utang? Ngam kit di. Tulong nan kada tayo. Ang kasanaw no saan nga agklek. Ay, unay, negatibo amin a panunot mo. Ay, ang, Nangag mo matin baga ni Ruben. ah, Saan ka ngagsardeng? Saan mo nga ipalubos ang maistak ka? sa bagay, husto mat ni Ruben. Sige, padasak pa'y. Total, dakal tigatan nga inted na pagpuunan tayaw. Kasta ti kayat ko lakay. Tulungam ti bagim. Taadam timulong kada tayo. Big shot ka itaan, pare Wilfredaw. Wan paray, ay na, kinaasyan nak ti apaw. Wala paray, agasamot na ira na ita, anangin na ti presyo ti kamuting kahaw. Na ilakaw mi ti sangagasaw ti may sakilaw. Ay na, nakigtutak nga ron iti presyo paray. Inabak nang adayo ti presyo ti pagay. Naranaan may tinangina a presyo ti bunga ti kamutay. Blessing nga talaga. Makita man ita. No nagtultuloy ka lang agbarbar tagiday. Awan, ti kastoy aparapor mo ita, paray. Wan nga ron paray. Kahit agyaman akada kayaw. Kanti ka anakak anang pilpilit kanyak. No kasta, agpabulod ka mamagarot ti kwartang paray. Ay manuti ka sa pulang paray. Tano ka balak, ay itid ko ah. Ay na, kanayon ka kumakasta, paray. Kanayon ka kumakasta. Agtalag tayo iti na Marswa, taad dalat ta panagbaliw ti panawan, kat ti parabor na, ited na iti umno a panawan. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masadman, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.